Kasanyamde Gezo gi Choshin Tengla Zambulinki Gegap Khagi Uti Nambe Tamshi Rimber Nangsongwe Ari Sinzi Donald Trump ki Zo Geje gi Dushe Tsiksu Zinke Namla Maumbe Rewa Yobale Kolachikyu gi Dushe Zinke Namla Rewa Meche Sungde Kong Geje Ringlupa le Geji Ringlupa Membe Shengshu Sebusu Nangsong Sinzi Trump ki Canada Ari Chongde Nyombu Yongwe Rewa Nangi Yu Sungba Thang Hong Kong ki Nedala Amerike Tona Nangmu Thang Ghana ki Inchida Nyamdo Hong Kong ki Mixe Nebab Thang Mangzu Lamlu Sungkyop Chekyu Chodun Shabatar Sunzi Shube Rewa Chigi Yu Nganzu Changme Ghana ki Sinzi Shi Goti Labjin Shi la Rewa Chigi Yu Chi Sungsong Geso ki Dengche Thegu Sinzi Trump ki Zambuling Yongsu Chode ki Goti Da Chode Rawa Sungkyop Chekyur Amerike Chirten Namya Chekyu Menche Sungsong Today, with one clear voice, the United States of America calls upon the nations of the world to end religious persecution. Sadawe ni Sinzi Trump ki Zojong Nambe Henzo Tengla Nyamde Geso ki Chikep Tungchi Guterres Tha Ari Sinzi Shenba Pence Ari Chisi Tungchi Pompeo Jil Henzo Nambe Gap Sinzi ki Ari na Chode Rawan Longsu Jugyu Yobani Zambuling ka Durna Gumbe Tesh Yembe Zambuling ki Mimbo Gache Geju Zamla Chode Rawan la Nyenkata Chunzi Yana Kakdom Tesh Yobaden Zambuling ki Gegap Kha ki Chode Tamta Chetsam Jogu Zombanam Lojo Tongu Jesungdu Gezo ki Chikep Tungchi Guterres ki Sinzi Trump ki Chode Rawan la Tona Mixe Nambar Ngakju Namba Thang Tadung Chode da Miri Tangyu Namla Tamra Chegen Namla Gyönju Thang Chulu Peju Tangde Jizo Kade Tongke Namla Gyönju Nandu